i 10 ljudi već ovdje, znači ovo je neki kratki kao klip, znači u ovoj epizodi ovdje sam teo samo da vam klip, što je zvuk u stvari u ovom klipu bio toliko loš, znači stvarno je bio preloš, mnogo je zvuk išao pre slike, kako da kažem, i da, samo sam to da vam se izvinim za to. Znači, mislim da nećete ponavljati takve greške, vi stvarno izvinite ovog puta i to je bilo to što sam samo to da vam kažem. Vi uživajte u klipu, nadam se da vam ne smeta toliko. Od sljedećeg klipa mi se vidimo, pozdrav! I dobar dan ljudi, ja sam Vekša, a vi gledate novi klip na mom kanalu. Danas, kao što možete vidjeti, igrat ćemo Clash Royale. Znači, ovo je put do arene 10 kao neka epizoda, znači ćemo otvarati u ovoj epizodi jedan gold chest, clan chest na jačem akauntu, clan chest na slabijem i odigrat ćemo jedan battle na slabijem. Tako da ovo nije loša epizoda, ovo je dobra epizoda. Znači, u shopu mi je princeza koju ne bi kupio ni da mi plate. Tako da, ja neću da dogovlačim da mi ne uđe neko slučajno u sobu ili bilo gdje, zašto mi je tata tu, ali je on u garaži. To nije sad bitno, znači ja idem odmah na gold chest. U njemu ćemo dobiti 277 golda, 3 žale gianta, 8 spear goblina, 26 strela koje koristim i 4 zapisa. Ok, solidan chest. Sada idemo prvo na ovaj chest, na clan chest. Jo, utvorio sam ga, teo sam da vidim što se trenutno dobijem. 1008 golda, 5 barbarian hata, 6 inferna, 6 musketara, 68 mortara, 86 tesli i bit će epic 2 princa. Ok. Znači, nije bio loš chest, moram da priznam, svidio mi se, ali ne veze, mi se vidimo na mom slabijem, da, na onom Vekša akauntu, tako da do tada pozdrav. I evo mi nas ljudi, znači evo učitava vam se najslabiji akaunt, Vekša akaunt, njemu imamo jedan free chest, jedan silver chest, ovdje imamo poison koji ćemo kupiti, zato je poison ekstra karta. Da, imam više na najslabijem, zaboravio sam da izađem iz klana, ali ne veze. Idemo na silver chest prvi. 2 kartice u njemu bit će 2 barbarijana i 5 fire spirita. Idemo na free chest. 6 knighta, 1 mini peka. X, solid. I sada da vidimo šta se nalazi u njemu, znači 2 epic i 20 rare. Znači idemo, dobijamo 1200 golda, 4 valkire, 4 mini peke, 1 freeze unlocked, lightning, 12 hoga, 148 barbarijana, znači extra chest. Znači dobio sam 12 hoga, što mi se ekstra sviđa, unlockali smo poison, freeze, idemo sada da kupimo poison. Ne bre, isključi to, slučajno sam kliknuo i dobili smo poison. Evo ga. Dobili smo 12 hoga, fali nam još malo za level 5, tako ćemo da ga requestamo odmah. Fali mi još 2 requesta, ili ne. Uvijek zaboravim da sam mala arena, fali mi još 4 requesta. I da ga dobijemo u nekom chestu. Da vidimo, odigrat ćemo 2 betla, još imamo vremena. Idemo odmah u prvi. Inače, jedan smoki, nemojte da mi zamerite. Probat ćemo da pobedimo 2 betla i da uzmemo 7 rare kartica, ako to bude hog, bit će ekstra. On je krenuo jako sa giantom, ja ću se na drugu stranu baciti hog ridera. Ovdje je hog uzeo ledge. Ovdje ću baciti inferno tower, ovdje minione. Njegov knight ne uništi moje gobline iz jednog hita. To je ekstra. Znači on
koristi neki početnički dek, to jest onaj kao Giant, Bomber, Knight i ta govna. Mislim, Knight nije uopšte govna. I koristi princa, što je za mene. Bacit ću minione, sad ćete vidjeti zašto, zato što kad bacim Skeleton Army, bacit ću i Hoga, znači imamo jedan neverovatan push, koji će baciti strele, lagane, bam. Ovdje će biti dobar damage, već čak nego ona druga strana. Znači za sada ga vodimo. Dao nam je well played. Hvala i tebi. Napisati mu thanks. Vidimo šta će sad on baciti. Ja ću razvojiti prvo gobline. On bacio Knighta, ja ću krenuti na tu stranu s Wizardom. Znači ja želim što pre Wizard da dignem, zato što je Wizard premoćna kartica. Nisam htjela da bacim. Htjela sam da bacim prvo... A dobro. Nije nam ni pipnuo, u stvari pipnuo nam je kulu strijelama, ali to se skoro i ne važi. Znači sad idemo jedan Hoga sa predicted strelama, bacit ćemo i ovako i predicted strele. Bam. Znači, odrali smo ovdje lika, možda će pasti čak i kula. Bravo goblinu majstore. Ovako i fireball. Samo da ne filujemo. Ok, ekstra fireball, ekstra. Sad idemo u jedan push. Ovdje ćemo odmah baciti Skarmi, zato što to likovi ne rade. Znači, svi misle da ćete da čekate do kule da dođu, ali vi bacite odmah Skarmi kada bacite tako princa iza, a uništili ste mu tu kulu. To će dosta da vam pomogne. Bacamo drugi Inferno Tower, bacamo gobline, nisam ih lijepo bacio. Bacamo još jednog Hog Ridera. Bacimo strele i to je to. GG, naš pobjeda. Znači, još jedan battle nam fali. Da popunimo taj quest. Ja vam nam je donirao. Sada da sam uzeo 2 kunice. Ne veše. Znači, u ovoj epizodi se dižemo... Znači, ljudi, presekao sam se da ne snijem. U ovoj epizodi dižemo se na 3600 trofeja, verujem. Opa, vidite malog. Hoćemo baciti fireball. Ok, skoro ga je uništio. Sad ću morati ovako glupo da odigram, ali ne veze. Nije uopšte bilo glupo, ekstra smo ovdje odigrali. Ovdje smo bacili minione. A ovdje je on pogrešio. To mnogo je pogrešio. Ovdje smo bacili Hog Ridera. On uzima 1 hit. Uzet će nekih mnogo hitova. 3 hita, 4 hita, 5 hita i 6 hit. Znači Hog Rider je bombona. Predobro bače Hog s moje strane. Opa, balon. Nisam to očekivao od ovog lika. Opa, vređamo se. Ovdje sam se ljudi, toliko sam se zajebao. Bar nije uzeo 2 hita, to mi je najbitnije. Ovo ću baciti Inferno Tower. On nije bacio Skarmi, koliko se ja sećam, sada ću baciti Hoga i jedne predikcije strela. Ako mi on ne baci nešto, nije ništa bacio. Jedan Hog i predikcije strele. Kakve strele. I GG, jedna kula pala. Sada ću sada odmah da bacim ovdje. Kao što sam rekao, najbolju taktiku. Znači, vidite, Inferno će to da reći. Ili neće. Zašto se... Znači, ovo me najviše nervira kada se desi. Vidite što se desi.
Eto, znači ja već gubim. Ovdje će biti strele. I opa! Ja ovog lika ne da jebem. Ljudi, ovdje neću da se obaziram na ovaj balon, on će da uzme 2 hita. Ja ću ovako baciti. Zezno me lik. Sam je malo više zezno nego što sam očekivao. Ne. Ovdje moram da pauziram. Me ljudi, izgubio sam battle, ukao mi je tata u sobu i nisam pritisnuo na skarmi, bacio sam strela na princa i lik me uništio sa 3 crown. Inače bi mogu da se odbranim da mi nije tata ušao, ali nema veze. Idemo da pokupimo, molim te, hog ili wizard. Mini pack. Nemoj mi mini packu davati, bolan. Daj mi jednom u životu, ćeš da mi daš jednom u životu hoga ili wizarda. I da ljudi, to je bilo to u epizodu. Ako ste uživali u ovoj, ostavite like, share i sub, a mi se vidimo u nekoj sreći. A do tada, pozdrav!